Hai, jangan What's lupa up guys? jangan lupa subscribe YouTube channelnya Twins Production. Di share, di like guys, ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk nonton operan. Bari di kota yang Bali bis di lembur pinu hayalan ski aduh col-col yang kawin deh pasti tangki disikip deh paru sih atau angin lu pusing apa mending makat di baik itu ke kota tapi duit aja kan yang kopi-kopian bae mah mana tubuh kibaringong ya Jomblo, kenaon? karena nongkrong lah klik kami mah duit masih loba kan kurang awewe baik Kalau eta gitu teuing. sun cadah Biasa, kuproy. kami mah dulu kuproy ge duitna loba sudah dewek nama mau awewe teh buka duit Nangis ya? Parunten jalan lombok. neng mending jeung abai tampang rupawan duitna loba Balik lo, balik. Atuh di dieu panas. Bisi katolahkeun kana teh mesum we. Ento ieu teh pan ningali pemandangan sejuk tuh tinggal tuh aya gunung Tapi panas. Henteu itu sejuk itu ieu tuh tinggal tangkal kersem mun ngala kersem mah ngeunaheun itu teh Haus hoyong jajan. dompet misteri dina teh nya kayak misalnya ke warung neng mana Atuh nu kieu mah tidak etis. ieu teh ku ge kumargi warung bade tutup aya mah saya ya wae nya dimu Nyantos atuh daripada teu aya. Hayulah pulang tidak menyenangkan. oh nyan saya yuk nyepengan atuh Nuhun itu nyepengan. lah ning balik tambah tadi nyeri hati ku si Kipli mah mau awewe
bocah dah. Lah. Sah, nih balik. Dia motor apa ya, Rup ya? Pinu plat nomor gitu. Astagfirullah, palingan teu ngontak, abang teu bingung. Baru udah kemarin nih. Tampil lo, terpanggil. Si Dimas kemana? Lumayan lah nang hiji ge jangan menuk AA daripada cakap paraban. Kenapa Papang di si Kiplik, pilih hati, penak ge budak teh. Aing lo bapak dalam awewe. Tapi dah masih nguji hati sih. Si bari ngomong ba. Lo bawa kemarin kali. Woi, Mas. Hah? Nak, Kadi. yang satu. Ayo si Dimas teh peludak ke kakangan. Enak bos. Kadi. Istimewa. Boleh duduk gak? Sok. Siap. Istimewa mana? Ngajangkrik jangan AA. Cangkrik. Oh tinggali. Karena nang hiji. Karek mana hiji mana? Duh, mana teh prihatin ya, Mas. Oh bos. Ari urang mah ayang jajan ini ke di sorangan. Halus. Tong nyusakeun kolot. Bener. Kurang gitu yang nabung dan jajan ini nyeti kolot bete bete karunya Ya, kudu buka karunya kaprihatin mata. Kagede meli. kurang ge yang beli naon teh tong ti kolot kan ari misalkan duit urang mah nya bos Ya, halus kieu. Ya, padulah malin belen, Mas. heeh Goreng kan. goreng Ya, kok masih belak letik mau ulah ya ulah erek ndawuk ulah malin. Tegoreng. aduh bos bisa ore ketaju karunya mimi sorangan bae lancuk areuh Karena dilantik nak. tak apa kelisik teh mangkat ya ini bos Siap. ayo Siap. assalamualaikum Waalaikumsalam. Sudah. Harda ngongko. Jadah. Buka angit awak aing ngeureun jadah. Mandi lah. Aku kan kuprai menawan. Hi. Tunggu, ada lah.
tah pakai ngajajanan awewe